खुमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम नोकचरी ngasi मरुब पाउदा JCB driver हाटपद चेनब मियोई मंगा फारे मियामना खुराई माइकई द लंबी थिंगदुर खोंजंग जंक्शन खरे दाबी फंगद्रिब फाउबा कनब खोंजंग जंक्शन खिगनि हारी अमरी मरिरक सुबा मिस्टर कंगलै पाक ngasi आशा हॉल द पांगथोखरे होज पाउ संदोन पिजरी थासगी तांग तरा मरीदगी थिनेदुना लाखिबा JCB ड्राइवर खुराई साजोर थुदिंग जमलेकाइदगी मैसनाम टोन एलाइज देवराज हाटपद चेनब मियोई मंगा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस न फारे सेन मियो सिंह लेकाइदगी तांथोखरे फारब मियो सिंह अदुदी नमुइजम चलाम्बा एलाइज राकेश माकी मपा गोजेन लोइनबी तोम्बी एलाइज जितेश्वरी मनाउनुपा जिमिकांता इम्फाल वेस्ट की निंगोंबा मखा लेकाइ अमदी थांगा खुंजाउदगी हौजिंगना लांगोल लाई मनाइदा लेबा तोंग्रम बाबु एलाइ शामचानी मसिगी मतांग ngasi इम्फाल वेस्ट के SP की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पाउमी सिंगा उनबा मिफम म पांगथोखरे SP जेंता यावना पुलिस ऑफिसर कयाना सरु याकी फारबु मियोई मंगा की मनुंगदा मियोई अनि पाउमी सिंगी ममांगदा पुथोकी SP जेंता फोंदोखिबदा ड्राइवर देवराज असि चलाम्बा अमसुंग तोंग्रम बाबुना JCB वाइगनी हाइदुना थासगी तांग तराग निपानदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की सेजांग विलेज दा पुरबा मतुंगदा नुमिन अदुगी नुमिदांग वारमदा उतुपना थोमदुना हालबा मतुंगदा मखोइना पुरकपा JCB अदुना तौथोकलगा फुमजिनखिबनी महाक पुहाथिबु उतुप अमदी JCB पुलिसना रिकवर तौखरे तोंग्रम बाबु हारिबा मियो असि लिसिंग अनि तरामाथोइदा हबम मरक कैसाम लेकाइदगी लोरेमबम ओंबी मेमसोबी कौबी मौ अमा लांगोलदा मंगकता थांगना लेंदुना हालंबा थोदोकता चेनबदगी पुलिसना तानदुना लाकपा मियोइनी ड्राइवर देवराज हाटपदा नमोइजम चलाम्बा अमदी तोंग्रम बाबु हकथेंगना चेनै थोदो असिदा चेनब मियोइ अहुमदी हौजिक फावबा फाबंगमद्री फोंदोकी SP जयंतना मखाताना हारिबा मियोइ अनि असि गाड़ी हुरानबा अमसुंग नोंमै चिंदोनदा गाड़ी लाकपगी तोआन तोआनबा केस मरिदा चेनै हाइबा खंगमंगमले अतोपा केस कया अमदसु चेनरंगमनि हाइबगी थाजबलै मखोगी मथक्ता वाहंग पोहंग चथरी थोदो असिगी मतंगदा तुबा मतमदा चार्जशीट थागतलगनी ड्राइवर देवराज हाटकिबासी सेल खरक खक फंगनबगिदमक्ता हाटपनि हाइबा खंगबंगमले हाइनसु फोंदोकी यामना केनिगाय ओरिसे सुंबा केनोसिंगसी फैमिली योरपसे फैमिली बिजनेस होय तवे इजी मनी फंगनो कोनरपसे अदुना सुंबा कैरेक्टर से मोय खतर छु ओय मोय अतै जु लेरंगनी पैसा खरगी दमक्ता मी हाटपा अंगांग हाटपा दु हाटपा से मोय कैजु लेतन खाली मागी फैमिली ममा पापा का सदीदा थमजला तारसु मोय नासु मिदे मोय तो कोमली जेने नु खल्ले याम हार्डन क्रिमिनल केनो मोय अदुना बुजे जे कोई सी केस ऑलमोस्ट लोरबनी कोई अते याम थोना चार्ज से कोई सबमिट तोगनी चार्ज से सबमिट तोगनी अदुगा फाउ लेमोरिबा अहम सिजु कोना कोई मखाताबा सप्लीमेंटरी चार्ज से तोरगा केस याम थोना within the kahita yam piva time frame wa ma koin semi masida ista koi charge se tawna ko panda mayam na husi pen do mayam le se kesi husiki mate crime se helai mate pura ma sing sisu asik mate singba he aduna haidopadi haiba wani akoina phangai si magi phone number ma piram bado adu dagi ni uda yam kan singe da husiki mi sing yam na singrab jane मोगी माइंड जी दे कोई दगी याम एडवांस होय करे पुराला नाय के नोसिदा कमाइना पुलिस से डिस तोसिगे अदु कोनंग ददी टेक्नोलॉजी से चाको ले जिसे अदु मपान दगी कोई तो नि एज मेनी एज 40 50 टेलीफोन ने अखोइना एग्जामिन तोइस मोइने तोइस रो 40 50 नंबर को सुरो मने अदु कोनंग द कोइना जेरिंग तो गोवानी ड्राइवर देवराज असी हक्सांग पुलिस न लोखतुना रिम्स की मोक्ता थमखरे माकी मिहात चनब मियु सिंह फारे हाइबदगी ngasi अयुक्तगी होना खुराई एरियादा मियाम हौरतुना असर ओक थिंकी लमलोंग कैथेल थिंगबगी लोइना तिन सिट लंबी निंगथौबुंग अमदी खेवाना सिंगबदसु लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिंकी लमलोंग कैथेल अमदी कोइबदा लैरिबा मफम सिंह खुंताक लान सिबगी लोइना लमलोंग बाजारदा मियाम के मिफम मसु पांगथोकी मिफम मदुदा लोकल MLA ओदिबा डॉक्टर NG बिजोइना हाई की बदा थोदो असि कंडेम तवी आइन की मतुंगिना जब साब चेराक पिगदबनी हाकी अदुबा मियोय सिंगदो मरु मयाम पुलमसु पाइदगी मतिचाबा दंदी लोन याबा पाइदगी साथी बमों दबी याबा दंदी हेंबा अदुसिबा ay wakalo mayam ore khana jaga tabiu mayam hai
Lomdom madum gi miwi ke ana saru yakibe mi pamaduda nupi mana hakibada sakarna asiguma thoto ke amani puda tholi basi sabsaba thabak lokata gi makha satharpani Devraj Misi asida channel bi miwi sing phaduna hakpa cherak pigdabani haki migi mama lai sabane apai asi sidalai ba khuding matse sira bane hindraba homagara natragana papagara natragana apai de hingna mai thadoni ba apai asi khangre asidi apai se hingri ai batamne horena khoi ka doi no khangdo matam sida apai kari gitumina lai ga dori bano Mifamadu tungda mihat atubu yaning daba fongdok tuna miyamna kurai lamlong dagi kurai ahongai power rally ama sakhi asibaksang huzuk power lodri misi asigi matang da JSC yauna makata na mifam pangtok tuna thodo asida chenariba mioi sing phadriba mioi ohum atu matam da phagadabani thodo asi judicial inquiry tawbaga loina mara laiba sing ahak padanti pigadabani dabil sing asi sarkar ga yanadriba fawba sibaksang lawroi hairi Union of Social Upliftment Kuraina driver Devraj Hatkibagi Thong Sibu Hakshin na Kandem Torok Pagalona Chenaba Musing Hakpadandi Pinaba Dabi Torkli Nakalamurumda Thodos the Senariba Namojam Chalamba Amadim Hakia Pokpa Gozen Ningombo Makalakati Mui Makwasing a Ningombo Kulgi Club Amasung Mera Pabigi upon Pam Amana Ningombo Kulagi Punsi Chupagitan Tokna Wari Blokre Case Asida Chenari Musing Kanagum Mamata Sanga Pampi the Nanabasu Apil Tori Ngarang October Kunturuk ke ayuk pung terit makarom tabada Imphal North Eosigi water set manakta Sam Rifles Singapore ki a company ki kangbu amada IED pokai hendona landa kibadu United MPA gi Urban Warfare Group ki apikpa demolition team amana sathaki bani hari aina tinkraba lupasigi publicity officer M Sahina Thorpa Cherol amada MPA gi Landa aduda Assam Rifles ki asopan nangkiba sing adugi manungda amadi phibam luna soki lagleba Indian Force adugi kangbu aduda hena misimina nang lamba yai aduma pumi kungba urban area sing da chathaba MPA gi operations sing da misam sing yari makai sondana ba pandam thammi maramaduna urban area da siznariba booby traps sing asi target khaktada apanana khud thana ba haiduna splinter haptana siznabani asigumba splinter haptaba IED asi Mamangda Governor Road Maningi Pokayan Kiba Dudasu Season Naki Hari Taubal Multipurpose Project Makada Lairong Tel Hairok Wangjing Sandrakong Sekmai Kumbi Amadi Ukong Sangi Local Sing the Tauriba Kenel Hairok Miam Nating Batam Lehari Manipur Press Club Tapang to Papagim Pamada Hairok Lomi Kanbalup Ki Secretary T Mangliamna Local Sing Amasung Yuming Kol Powduna Put Chama Park Pakenel Tauna Miam Gi Sakau Tatat Padanatana Manipur the Chunzaki Awabu Hangini Sakana Kenel Sin Namduna Tona Bohana Labadi Madu the Tolok Papa Pataki Daita Sakana Pugadabani Hari Low Imatam de Singari Piba Mamdua, Madi, South Matam Sing Son, Cinnamon Wadana, Lakadam Kenelisi, Pabina, Timbana, Molamatuina, Warring Aduga, Kariuma Kenelisi, Nampuda, Manpugomena, Lomimiami, Right Matuna, Tona Monarodi, Masida, Manpusakara Madi, Tabuk Suriba, Musina, Apapata Daita, Pugudumina, Lomimiana, the Molamatuina. Lions Club Ning Thokong Sinduna Skulangang Singi Oiba Layak Pasang Dam Bama Ning Thokong Gopinath Mandap Tapang Tokre Atoi Hen Tanabasigi Makok Matang Tarbasingda Manamatum Singyan Toki Sports and Educational Youth Development Association Ning Thokong Sinduna Manipur na tungi lambi uraktabagi phibam laklibasi miyamgi political leader leitabadagini haiba hiramda debating competition ama ningthokong oknare laising da pangthokre tongan phomdagi lakpa mioi taraga mapanna competition asida saru yaki PSC ngai khong khulena sinduna hanba district level open modern dance competition among ngai khong da pangthokre hodopagi thoromda Bisnupur district ki adhyaksha Kumari TS Ithoibi pradhan khundrakpam sawbasu saru yaki Garang dagi hauduna ibo yama Somalila Sanglenda Innovative Youth Society amadi Boss Juices Impal Sinduna Sathariba Marisu Bachanjak Festival ngasi nini sanba numita vegetarian and non-vegetarian our indigenous food and its centrality in Manipuri custom and tradition and a way forward habi hiramda janil singna saru yaduna panel discussion nama pangtokre Times of India gi Impal correspondent K Saroz Kumar na moderator oiduna pangtokiba panel discussion atuda kanga pawgi sip editor P Ibosoba huelam paw Manipuri edition gi Mangi Impal Free Press ki Chitra Hantem Ponopam ki assistant editor R K Ngosana amadi ISTV News gi desk editor Richard Ranjan na panel members sing wana saru yaki journalist sing gi makia digi sinjak haibasi miu gi punsiga tan
खतना थानब यादब मरी लेनब पोषक अमनी मसल सुबा चिंजाक चाबना मियोबगी पुंसी नुकसांग हिंगली मियामना मसल सुबा अमदी हाइजीनिक ओब चिंजाक चागदबनी वेजिटेरियन अमदी नॉन वेजिटेरियन ओइबगी तोंगान तोंगान बकाना बलै मियो कालुप कयाना वेजिटेरियन ओइबना मियोगी पुंसी सांगदो अली हाइबा मोट पिना बलै अदबु मची ओइदब चिंजाक अमदी काय हंजिन चासन बना मियोबगी हक्सांग द मांगनियाय ओइ हाइबसी पुरुमंगना यानरबो वाफमनी लमदो मसगी पुवारीदगी हौना नॉन वेजिटेरियन ओइन हरखिबगी वारी लै कल्चर अमसुंग फुड हैबिट हाइबसी लमदम दुगी मियोसने हिंगलिबो पुंसी महिंग अदुगा मरी लेनै खुदते हत होंदो पयाबो पोषक नत्ते हिया मसिदा अखंग हैसिंग कुमदा थिजिनबा अमदी मणिपुर की मौसादगी लेजरकलब चिंजाक सिंग मगुल लेब चिंजाक सिंग ओइबना इंटरनेशनल के थाकता पुकत मथौ ताई फोंदोनखि ISTV network ta paring naina sandokadaba Leaf Stars so ngasi hotel Impal da PSD Minister I Hemosandran hodokre Indra Mohan gi family na puthokpa mai pakpadi yumpham oiba so asi hodopi tharamda ICM gi director Dr. K. Somarendra ISTV network ki president Khamba Salam su sarwiya ki Minister Hemochandrana asugumba anoba program am pakalak pasi afaba khongthangni masidai koi khudimangna cooperation pifam thoi haiki ISTV की प्रेसिडेंट खंबा सलामना परिंगना सतगदब प्रोग्राम असदा लम कयादा सकनारब मियोय कया उनदुना मखोगी मरमदा मियामदा खंगनगनी नेटवर्क असिना अते प्रोग्राम कया सु पुथोंगना बपादम थमली हाकी ISTV मसी चैनल चामा याकि तो खाल पिंपंग दसी होने भाई हंसिली चैनल सनीगा पुन वन करनी अगर कंसिडर All India cable cover machine technology. Every India by approximately swine ISTV channel masani berapa channel hapaga cable cover India yang accept only ISTV November amada pangthok kaduriba kut festival gi rehearsal pangthok pagalonena event asigi sem sabagi thaba khumang chaushili festival asigi saruk ama oriba miss kut contest singi damakta tongan ba round singi rehearsal first MR gi banquet hall dang asi pangthoki MLA local area development fund amadi MP gi fund gi matiangna lupala ni phuma thoi changna phumlo maning lekai da nongno saba all phumlo community hall sangaduna miyam da question nakre thomas da MP Dr. T Maina samai kendra ge MLA KS Devendra lamsang kendra ge MLA W Brazvidu kumbi kendra ge MLA S Bira abadate miyo kya saru yaki wanga ki basing na phundona ki bada community hall amagi kana ba khangbiduna lamdom sigi thodok wathok thabak thorom kaya pangthok na bagi kudong saba sing miyam da lobiduna luna na thamna na bahona biyu haki MLA Devendra na kungangi lamda dakar oriba mahi masing tampham analayang sang yauna atai hiram kaya labo matamda chawkhatpa awan society ma propangamgani masida praja singi chawba daitya lai haki MP T Mainana Bharat Sarkar na kungi praja singi chawkhat thorangi thadarak pasan pham sing mafam chana sizinaduna Bharat ki manungda masak thokpa state ama ohena na bahona minarasi haki सरकार ना तो वो स्टेट सरकार ना थलो मयाम सिंह से मसी कोई खरल नहीं मतलब वो हमारा पापो हरी बदली मसीद नुपी के सब दायित्व नहीं मामले कई गिनो है बता अंगनवाड़ी सेंटर है से नुपी ने पूरी बनी अदर करी को मम्मा से मसा फारवा अफा मसा पोवा मसा तो ना ये करवा अदर स्कूल का भी आगे था वो खंगर मम्मा मगदी मधु अफा वो वही नहीं सीने वाले बजे में हम नारी तमने नारी लेव ने पीदना शेरना भी यूनिफॉर्म लेव ने पीदना शाना शाक सेन शाक पीजदना आई कोई सर्व शिक्षा अभियान तो पैकेज चलेने कोई हनन संस्कार भारती नाट्य केंद्र अग्रान सिंधुना पांगथोकिबा तलारक सुबा राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव ता खा पाखंग कल्चरल क्लब की लनसु इजतसु मसिना ओवरऑल बेस्ट प्रोडक्शन तारकपदा नुंगाइबो फोंदोक्तुना आर्टिस्ट सिंह तरामना ओपगे थरममा क्वाकेथेल मया कोबिदा लेबा क्लब असigi संगलेदा पांगथोखरे ड्रामासदा सरुक याकिबा आर्टिस्ट अमदी ऑफिशियल सिंगदा खुदोल पोट पिदुना पुनिंग थौगतकी गरांग पांगथोकिबा मेरामी फमना तोंगान तोंगानबा वारिप मंगा लौखरे वारिप सिंगदुगी मनुंगदा लाई हराउबगी लाइरोय नुमिते याउरिबा तांखुल नुराबगी फिजत लेतेंग अमतोयना मानहनबा लाई हराउबदा सिजनरिबा लाइपोट अमदी सनपोन सिंग बसिंग मसा मसा के सेंग मसक अदु तमकता सिजनबा लाई हराउरिबा खुदिमकना कालोन चुमना लाई हराउबा हाइबो वफम कया याउरि हजु मखाताना थबकी पाउ लोबिसे हौजिक थबकी पाउ पिजरी ngasi थबकी पाउदा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पाटनाना ग्रेड डी पोस्ट लौननबगी दमा कैंडिडेट सिंगदगी दरखास्त कौरी मसागी जई तरागनिपाल दगी कुंथ्राउमदोय फावगी मनुंगदा लेबा ITI नत्रगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस नत्रगा मानव थाकी कैंडिडेट सिंगना अक्टोबर थागी तांग कुनगा मापल फावगी मनुंगदा एप्लीकेशन पिछलक पयागनि हारी
Mathangda CRPF ki technical amadi trustman gi oina nupa amasung nupi constable khara lawgadawri mai gi tha class 10 pass tawgadabani form pisin bagi roiba matam lagliba November gi tang 13 ni parikha center na Imphal da oigani hari Mathakta pijakriba tabaki pausing asigi hena kupa marol Babuparada leba job center dagi khangba yagani makataba pauda National Rural Livelihood Mission ki annual action plan sem sanaba masung atai thabak thoram singidamak consultant ani state mission director Manipur State Rural Livelihood Mission na nekadawri akupa marol directorate asigi website www.manipur.government.in dagi phangba yagani application pisin bagi aroiba matam October 19 gi nungthil pung 3 phawbani Mathangda Water Sat Development Team gi Makada Integrated Water Sat Management Program Manipur gi District Mapal da Paikhatnaba contract basis da chahi amagi oina tongan ba pham chamagi mathakta logadawri mai gi thagi amdrabada agriculture engineering horticulture forestry veterinary and animal husbandry environmental science da graduate oibagloinana yamdrabada chadani phu phangbo oigadabani form pisin bagi roiba matam November gi tang 13 ni hena kupamarol state level nodal agency water sat management Manipur Department of Planning Babupara gi khangba yagani hari thabaki pau ngasigi di matang sa loijare Makataba pau kharagamuk pizari Ipsana sinduna lemna mid lying bagi kemamanga se ipsa gi office pang thokre mid kilamda khang heraba doctor Ramananda Singhana miyukia mid kanaba laibra haina check tauki Fishery Department se amot pa kayana thalaba department ama oibadana tana capitalist class ki musingna sandan pham achobu pham ama oire haina aina thingkraba KCPM se information and publicity secretary pai khomba maite na thadru pacharula man hari makatana phongdorpada lamdama sada yai tom khamdong ba kayana wasat wanom tawduna makogi punsi sangdo hangadoribra haibasi wahang ama oire hari Thobal district fishery officer amabu masaki thabak tawbagi matam helabasu corruption gi pamaina Thobal gi DFO oiduna leire haina cherulasam phongdorli Atubu matam da masana khangna retirement logdrabadi officer si lup asina superannuation retirement logthok lagani hari asugumba asi lebak miyam gi pangal galuina KCPM sina leiriba makai chana ba yaroi KCPM sina kana gumba mi amata da nungai taba amati sel gi demand da charge to bagi wafam leite miyam da mangjaga da ba kaya gi yenglaga thingba si thambani hari Manipur Development Society ki makhada lupa lakh tara sang na saba Thobal Charang Pat Maning Lekai ki Lakshmi Bazar ngasi Parliamentary Secretary ke Meghachandra na miyam da kushinakre Thomasida Charang Pat ki Pradhan L Anita Charang Pat Jila Parishad ki hanagi member W miyam asu saruya ki ke Meghachandra na sokhot pa pranana bhona bada phaba kathel gi mapham ama yam namak tangai phade kathel ama leibana lamdam adugi miu singda hena su nomning ba kan honaning bagi thilpi kathel asina mapham asigi miyam gi punsi mahingda chauna hongba ba purak pangam lagani haiki Imphal West Police Commando Mari Subayar B amasung mga Subayar B yapun makangbu amana Imphal Sagaro Thodababu lekai dagi phari hariba nongsup kaming dagi achom anil asi moral yaudaba michel amani haina aina thingkraba unel ki publicity officer M Sahen maitena thopacharo man hari mahak singri tarani thodagi hauna lup ki ngakadaba sajat lamchat ngak pangamdaba jana kalon gi wangmada seran turan lamchat yaudaba thabak tawshinaba maramchat chumdaba michel amani mahakna michel oikibadagi lupka hiram amatada samnaba laikidre maramaduna anil UNLF amasung masigi lanmi salup MPA ga kariguma hiram amatada mari lena de hari ozmakata na sanabgi paulo bise Kuntra mangarak suba state level gymnastics championship ki overall team champion Hinjunha Youth Organization lari ingam lekai no oikre All Manipur Gymnastic Association sinduna Kumalapak Indo Holda punna club mapana saruk yaduna satharakpa championship asigi ngasi sanakiba floor exercise da ahanba position takrab singa dudi senior boys da ISYO gi N Tolon Khomba Maitei and the 14 boys da club asimaki S Roman Maitei and the 12 boys da UYC Lari Engom Lekagi KS Madan Kumar and the 12 girls da ISYO gi Priyanka Nauriam and the 10 boys da ISYO gi Is Vikas Singh and the 10 girls da LYC gi Joy Sri Laisram senior girls da NPSS Lamsangi Vidya Lakshmi and the 12 girls da UYC Darengam Lekai gi KS
ओनामिकाना ताखरे चैंपियनशिप असि लोशनबी थरमदा एमपीसीसी के सेक्रेटरी जनरल ज्योतिन वाइकोम ऑल मणिपुर जिम्नास्टिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आई शांति कुमार अमदी एसोसिएशन असि पेट्रोल आई रंजन सिंह सु सर याकी थरमदुग मरी लेनेना ज्योतिन वाइकोमना सेनियर अमदी सब जूनियर लेवल दा लैब सानरू सिंगी परफॉर्मेंस यामना फजरबसु सीनियर की लेवल जोरको मतम द सोंथरिबा सिगे चोबो मरम अमदी सीनियर लेवल जोरम दाइदा अतोप स्टेट सिंग अमदी मपान की कंपनी सिंगना स्टेट असिगे सानरू सिंग बु लोगदुना थबक पिखिबदगिनी स्टेट असिना सोबो कंपनी अमदी सानरू सिंग बु मतिक चाना खुदोंसाब पिबंग गमलबदी सीनियर लेवल दसु स्टेट असिना मजिन थाना सत्प गमगनी है वाफम थमकी अफाव सानरू सिंग से मपान चखी मपान की टीम सिंदा मपान की स्टेट सिंदा सानगी थानदब यादवनी मरमी केनो मदुना अखोई सिददी मदु खुदोंग चाबसी अखोई गवर्नमेंट अमना लैबसिनसु नत्र एसोसिएशनसु मयाम की पागे पोट तो पीबा गमदबनिना अखोई सोइदना मपान दता यादवना दम सानखिबनी Union Ministry of Youth Affairs and Sports की National Program for Youth and Adolescents Development Scheme की मखादा नुमितरी निचुमना चथगदबा Outdoor Education on Adventure and Youth Leadership Training Program among asi lamdan gi MMI da hodokre MMT and sinur satagada training program asi hodopki thoromda MDS ki project director Y Ningthem MMT ki president Dr. L Surjit association asi founder member Y Bhim Chandra Hanagi SCERTE director Y Deblasu Saruyaki Education on Adventure and Youth Leadership Program asida sterasidagi amadi mapan state mangadagi training yakai romna saru yaki sahi tarahum doidagi na tarawapan phawbada leibana singi training program asiga mari lenena MDS ki project director Y Ningthemna adventure activities singasi education ki saruk ama oibata tanami obi punchida sangdaba yadraba masak singni training program asina mahiru singi tungi punchida chauna kanaba pibangam gani haba wafam thamki through adventure is some sort of a different approach also, and then it's now catching up all over the world. Sports adventure is more or less similar to education, is more or less even better than or more required than literary education. It's all part of your growing up, and to see very, very young boys, young girls, it's really heartwarming, and I welcome you all this, and I say I declare this your training program. All Manipur Football Association Amphana Sindunangasidagi Mapalak Suba a Borchan Singing Memorial and the 14 boys in the District Football Festival Hodokre Kumalapak Sports Complex Satakiba Football Festival Asida Puna District Taruna Saruyaki the Sanakiba Group Egi match the DSA Jiribamga in Palwas District Football Association Sanabada Goal Amom Sanaduna Draw Sakre DSA Bisnupurna Tawalba Goal Manga Amada in Palwesna Tawalba Goal Marishinoda Toikre in Pal Isna DSA Kakshing Goal Amasunoda DSA Rasan Puramadi DSA Kakching Sanabada Goal Sanaduna Draw Sakre Festival Sigi Han semi final match the Impal West District Football Association Amadi DSA Kakching Anina Lava Tonagani and is semi final match na Impal East District Football Association Amadi DSA Jiribam Anina Sanaragani Tamil Nadu ki Tirupur District ta October ki tang tara mathoi ki kulgumdoi phawba pangthokiba mari suba All India Karate Do Championship ta gold medal manga silver medal ani amadi bronze medal manga lor khraba sanor sing opge thoroma manga sei wangoi Kethel Community Hall pangthokre Nihon Sitorio Karate Do Sobokai Association Manipur sinduna pangthokiba thoroma duda hana Colonel Uramba Jairaj BJP ki wangaloi Y Nilamani Makagi Vice President Y Chawba hana Headmaster Uramba O Suryal Nathuba mitung sing oki medal phalak laba sanor Singda medal amadi certificate sing yantoki Tromasda Y Chawbana State Sakan Ladomasi Sanaro Sing Yokanaba Sanaba Tabak Matam Sana Packet Tabana Ninganabagi Maram Ama Oi Haki Y Nilamanina Sana Konabagi Lamda State Asina India State Ching Lakshan Mangam Nanaba Matamga Chanaba Sports State Policy Sembagi Tangai Padabale Natrabadi State Asida Sports Ki Hosi Nemtaki Yabagi Kibale Haki Manipura Sanaroi Amadi Kalana Pritibida Manipuru Masatai Aduga Karakhana Prithvi Liba Kaya Mamanga Masak Tatwa Adugumba Congress ki Sato Nase Masidi Equipuna Manika Neva Haungamani Oinam Sports Association na DSA Bisnupura Musung Ipal Kusam Naduna Numitara Mangani Satakadaba District Level Football Coaching Camp Oinam Daudokre Kamasida Chahitara Marigi Angang Chamurum Saruyari Otopuni Kamari Lenina Exhibition Match Amasupang Toki Marik Suba Mr. Kalipa Ngasi
Manipur MSA Body Building Association Mabana Sinduna North Eosida Leba Asa Hall Pangtokre Puna Jim Kunginitogi Body Builder Humpugamatoina Contest Asada Toy Hentanaki Intellectual Disability Kalupta Unique Jim P Prem Kumana Hana position Naduga Anishu position the Zimasima KTS Joy Kumana Takre Subjunia gi short ki Kalupta Super Jim gi Ellen Chenomatina Hanba Anishu position YPI MS की S नौसाना ताकरे सब जूनियर कैटेगरी की मीडियम की कालुप्ता लम्यान जिम के S रंजन हाना पोजीशन न तो ईस्टर्न आयरन जिम की वजनी थपा नानी सु पोजीशन ताकरे मास्टर शॉट की कालुप्ता वजबुर रहमान ना हाना पोजीशन CAU जिम की N किरण सिंह ना नानी सु पोजीशन ताकरे मास्टर की मीडियम की कालुप्ता YPI SM की के दिनेश चंद्रन हाना पोजीशन ताकरे तो मास्टर तोल की कालुप्ता YPI SM की सुरेश थोक्सोम अदुगा JBC सिंजमा की TS संजोय सिंह नानी सु पोजीशन ताकरे मास्टर की सुपर तो की कालुप्ता लम्यान जिम की N नोरेन मैतेना अहान पोजीशन यूनाइटेड जिम की S थोइब सिंह नानी सु पोजीशन ताकरे मरीसुबा मिस्टर कलिपा के सीनियर की ओवरऑल द लुपा लाख अमगल सिंह यांखई जूनियर की ओवरऑल द लुपा लिसिंग यांखई सब जूनियर की ओवरऑल द लुपा लिसिंग कुंट्रा लोनिना तै मना कयाम सुकांतिया ससदे यावरी हौजंग सिनो मगी ओखिबा इंग सागी पाउ पिजरी ICAR लंपेल पार्टी की फंगबा पाउ की मतुंगिना ngasi khwaidagi sakibasi Celsius degree kunhumdoi dasmik nipan aduga khwaidagi ingba changna Celsius degree 33.2 oiki nungsate yawbi singmanal gi chang ayukta chada marifudraga humdoi aduga niminyung matungda sada marifu oiki nongju gi sang millimeter 3.9 oiki losalak pada maru ba paw amukan epizari JCB driver happada chenaba miui manga phare miyamna khurai maikai dalambi thingdona khongjang sanction khre dabi phangdiba phawba kan khongjang sanction khigani hari amadi marirak suba Mr. Kanglipak ngasi asa holda pangthokre ISTV ki pawmiyeng tabiri basing amukana khurumjai